Manyo baik kali berbaca. Jan, kanu kilometer? Kilometer ke pada ni. Sini jaya sih di hospital. Daya dah kejap lah poi. Ya dah kejap lah poi. Oh, I actually want to go to the hospital. Ghar. Aapka ghar kaha? Ha. Bhutan border. Bhutan border. For now you just roaming. So my room is Te kublai perlog baro saya sempat hakani ka webat ka video ka ba jerong roem lengkot roem jisha man hakani ka tayo baladep na leban pen pengadmet ya ladi da kabang kai futsal ndai snubok ba ngakum ur hau nar hau pus te lak mensau krung kebakadu haban wat sim dawai ni na civil hospital haban big seriu jipor terkadang dan kamban lekai ndai haban dah usiar bapat yo ba mensau si bisa syu akan lihat dan bisa syu manyo baik kali berbaca. Te nomor ba kebeneng ke pengat ba ka selap hi tan ba keduna pat ke jing selap he te nasku awan yet pengat ke kejat nagi sedusya civil hospital but nan besang ruban kali kumno ka reaction jungki porlok ki ba hani selong nasku awan kali kai bagi tip lam ya ka civil hospital wala da ngatip makana nan ba nan iki reaction kumno no bahasa ki bok yang lem lok ba ngan jem no ta ka jing stom te du ti adu dem nga kermen ru ba phenya sumar ba kayat kayeng ketri kebelah kenang ba phenya yo kemet bekai bekhia te haba stom te snow kumpa dan apa tok te snow jenjar bah ka julut san ka basya khai ngai lekai futsal nga nya thong tang coffee sikuri re ka bakhadu te haban lut daki spa daki hajar te los sakapor ke kedi ke Shillong ka bai naki nongba hapo North East India. Lah penjak bah. Penjak bah, tengah lah pengat bah pat. Ya bahaya, bet pedeng. Show. Ini ketika Police Bazar. Loh, kerja apa ada Police Bazar senoi kali abak kalian. Close door. Enjoy. Are seno kerja ada TV. Perjui ngaku ni bangga dina kali habayat. Ketika tiat bang ada banyak bendera pedang surok di Fanta jebol lah kendong aku senang juga lek ban selong form step bak biru berok kia lek ban lek siji tray kidang ya busy bah hur har wong wang ngau mama ke civil hospital ye ini थोड़ा आगे oh lajan ini oh kublai mah best tu bro kong
सिविल हॉस्पिटल लाजान नंगनी शनो सीधा जाइए सीधा कनी लंती याद बेच कने ये फुटपाथ को सीधा जाइए लाजान कनु किलोमीटर किलोमीटर को पता नहीं सीधा जाइए सिविल हॉस्पिटल dah ya dah kejat lah poi ya dah kejat lah poi oh boleh good halo Didi halo Didi halo Didi this road go to civil hospital civil hospital you have to just okay I'm recording videos just say hi I actually want to go to the hospital. I got injured here in my chest, so I just want to get the X-ray, but I don't know the way. Okay, last time I came with by car only, so I don't know exactly to walk with the way or to walk by foot. But I actually want to try, so that I will know. Where you want to go? I'm actually going to Fondil apartment. Okay. So you stay here. Yeah, I stay here. Okay, nice to meet you. Thank you. I stay in Nong Son. I stay in Nong Son, but I came through Nong Son here. Okay. Yeah, just for taking medicine. Okay. So thank you so much. Thank you for your kindness. You're welcome. Yeah. These people living here in Shillong are good, yaar. Jam barok di harap dengar bania. Pediku ia kata ke hospital. Lada di bangam tu belum ngati kena balak langsung confident wah bania nak ayat. Ma. Civil hospital kah? सामने तो सिविल हॉस्पिटल Uдар. Lakjan. इधर से इससे जाना पड़ेगा Kitna kilometer? यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ सामने एक चौक मिलेगा वहाँ से मारने का लेफ्ट साइड में Oh, thank you. चल Oh, चलो. Where do you stay? Mama. कहाँ घर आपका घर कहाँ हाँ भूटान बॉर्डर Bhutan border you stay here in Shillong जयगांव में oh I didn't हसीमारा एयरपोर्ट oh so just say hi to the camera I actually recording where do you 2 मिनट लगेगा you work here in Shillong हम इधर इसमें लानी में जॉब करते थे oh okay जीएस रोड पुलिस बाजार ni mama sebut mah ialah nanti yang aban Malaysia civil hey babu you are very kind man you are very kind I actually got injured here. I play football. Oh. So I don't know where is civil hospital. And I want to go for check-up Okay. and x-ray. So I came only for that. You plan to go where? You? हम आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ा खाली वो वॉक कर रहा है थोड़ा Oh, okay. टाइम पास Oh, so you rest there. Yeah. Where I meet you? 1 o'clock we have my duty Okay. Oh, 1 o'clock. 1 o'clock evening. yeah Okay, great. Nice. So, for now you just rooming. my room this No. For now you're just rooming here and there. yes Oh, that's why you have time to फिटिंग रोड get me there. ये सब पुलिस बाजार जाता है रास्ता हाँ. ये सब बाई रोड है ना पुलिस बाजार जाएगा Okay. तो टैक्सी वाला को बोलने से आपको छोड़ देता था तो आप कहाँ से मैं Nongstoy है. ओह Nongstoy ayah. Oh, great. What do they call this area? ये जगह क्या नेम? ये ये इधर इसको क्या ये हाई कोर्ट का आगे है I ये। could. Oh, okay. Okay, thank you. Nice. कहाँ?
यहाँ नहीं थोड़ा उससे वो Oh. आ जाओ चलो Oke. Teh, sementara ini mama ini alam yang stay. Namari ong ba in don duty setang kong ba si baje te menta isu yat kai. Teh sengongu sibun ba don ba komili iba sebun mesim. Don sia bordar hutan uang. Ini isu antrai perseni. Great. This way. नहीं Kaha? इधर Oh. 5 मिनट लगेगा 5 minutes from here. हाँ Oh, nice. It's not that far, no? These trees are so big. You love nature? Trees. You love it? Trees. Which language you speak? Which language you speak? हिंदी Hindi dan नेपाली Nepali dan आदिवासी लैंग्वेज क्या? बंगाली Bengali. Okay. Then sorry. Ush. उसका बाद मेरा लैंग्वेज हाँ. बोडो लैंग्वेज Oh, okay. Oh, nice. You are very rich. आसाम You you are rich in language. No. I only know थोड़ा English. Hindi नहीं मालूम. Only नहीं मालूम. ठीक है कोई बात नहीं और तो सामने Oh, ये. वो साइड का Oh, okay. और बस दिखाई दे रहा है ना हाँ. हाँ वही है Oh, great. Okay. So where you stay in here in Shillong? You. आपका कहाँ घर here Shillong? मैं उधर ही रहता है जहाँ मैं काम करता है वहाँ में लामी में हाँ. Thank you. यहाँ का ओनर जो है ना वो हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं Okay. हाँ. CDP से अब आपका नाम क्या है? उत्तम. मैं बिकी हूँ. ओके उत्तम. Okay, nice. ये You have a nice name. Oh, yeah, hospital. Okay, thank you so much. अरे भाई साहब, you got me here. हम इधर से चला जाएगा फिर वापस से Okay. पुलिस बाजार Okay, great. Subun sisa lah nih, Pak. सामने एंट्री करो रिसेप्शन हाँ. Okay. Oh, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Latip ya kini Jakarta tan bau ni ba apa di kantif susu banenga imat na kabau yalam. Ye dosuti hamai chorenga hamaka. Jajai. Tentang lirung Syasha Kamraba lej ban simia ke report X-ray pangaladem minta pede lej check up sa doktor te kani ka hatop jong ki bobon ki nongpang bat nam kwa ba hinia rung hatop kumni te ki bog ba hinia saya klan mo ki borok khaj porok nang ban ki jeksyong stick the report keras. Tim tang layo ya karipot Andre aingu iblay ba ngampat siamlah jurtan hadu kata kumbang alating mga te ngangis kamba ngasakot saklaino layo altar kidawai kublay sibun ki porlo borok bapai jika ni video. Thank you so much.